le uthola ukuthi umuntu uzothwala ngedlozi bese kuba khona umdliwa phakathi. Okay. Kusuke sengasile idlozi lodwa lelo. Usuke sethwele ngedlozi kodwa sekukhona nento ethi mayibe yisilwane. Eyahanja yayovuswa yacelwa ukuthi mayizophila la ekhaya izolekelelana naleli dlozi la ekhaya izobheka lo muntu lo oyilandile ilethele yena inhlanhla yenzele yena okuhle nje kube umuntu ophumelelayo. Nina abanye noma ningenzani noma ningaphahla noma ningakubiza idlozi angeke lize linizwe. Lizobheka lo okuyena othwele ngayo ngoba manje uselicontrolile. Walenza ukuthi manje leli dlozi libheke yena. Lingasabheka abanye abantu. Naleli dlozi alisenalo ipower lokuthi likwazi ukuthi linibheke because nalo selingaphansi kwengcindezi yokuthi nalo sel-ownwa yilo mdliwa lo. Greetings and salutation. Welcome to Podcast Club. We are back with another episode. Make sure you do the right thing. You follow us on Spotify and you stream us on Spotify and tell us what you think of today's episode. You do like and share and tell everyone that they should come and watch the show. My name is VeliTS and make sure you find us on social media. It is another episode with it's a new thing. It's anything that is new, information, learning and all of that. Ladies and gents, I will never be alone. Give it up for the one and only Thanda Inkosi Buthelezi. Mkhulu. Thokoza khehla lami. Uyaphila mkhulu. Ngiyaphila khehla lami. Hayi nami ngiyaphila inkinga ayikho. Thanks for coming mkhulu. Yes, welcome to Podcast Club. Ngibona ngathi thuke mkhulu. Relax. Hayi ngithuka khehla lami. Just ukuthi nje ngisakunikeza ispace sakho ukuthi ukwazi ukwenza izinto zakho kahle. Oh yes, where are you from? I'm from Tembisa mkhulu. Nguthandwa inkosi, umfana kaButhelezi Sibongo, uMakhosi. Angisudokotela, umkhulu sibanibani. Nguthandwa inkosi nje igama ledlozi. Akunamkhulu, akunamkhulu, akunagogo. Umkhulu bakhona mangabe sengivukile ugogo bakhona maye sengivukile. Manje akekho. Like mali ngivuka idlozi ila ngizobizwa khona ngomkhulu sibanibani. Mali ngivuka idlozi la kagogo ila ngizobizwa khona ngogogo sibanibani. Okay. Okwamanje nje nguthandwa inkosi. So fanele sibize umkhulu then bese ube ugogo ke in the meantime. Nangibiza umkhulu ngingabiza ugogo nje manje ethandwa inkosi ngicethile into right le uthandwa inkosi ngicethile. Oh okay, so wenzeni wena uligedla or nofana uyinyanga? Mina mkhulu ngithwasile 2019 ngathwasa 2019. Okay. Or thwasa 2019? Yeah, ngathwasa 2019. Ngaphuma kulogobela bengithwasa kuye futhi. Idlozi thema sengiphumile la ngichubekisa futhi la ngisawuyindawo futhi lathi ngiyoqedela ke manje umsebenzi wami noma ngiyolungisa lokho kwasala engakulungisanga lapha nakuyagobela sengiya kweyindawo. Yes. Oh okay, so then ke ukusukela lapho khona ke uba umuntu osebenza ngokusiza. What are you basically doing actually emsebenzini wakho ubungoma? Emsebenzini wami ubungoma into engiyenzayo ngiyahlola ngiyalapha ngiyahlola ngiyalapha. Oh okay. So wenza lezo zinto kuphela? Ngenza lezo zinto kuphela ngiyahlola ngiyalapha. Ukulapha kuhlukene ngeindlela eziningi. Nokusebenza ikhaya lomuntu ukulapha nakho lokho. Nokusebenza umuntu ukulapha nakho lokho. Yes. So uspecialize ngani wena kakhulukazi? Into engispecialize ngayo kakhulu emsebenzini wami specialize ngokusebenza umsamo. Ulungisa kakhulu umsamo mkhulu. Kunabantu abakhala ngesimo somsamo. Mina ngiyakwazi ukuthi mangifika la kuthiwa khona umsamo khona uyabheda ngifike ngikwazi ukuthi lo msamo ngiwulungise ngubuyisele esimeni. Lapho kusuke kufunakala khona inhlambuluko nokubuyisa abadala, uyogeza izinto ezikanjalo, isimo sedlozi, khipha imdliwa, izinto ezikanjalo. Umsamo navana uthi uyawulungisa vana umushakele kuphi? Umsamo umoshwa izinto eziningi mkhulu. Umsamo uyakhonakala ukuthi umoshwe umakhelwane mhlambe onenkinga nawe noma umuntu omthakathi emndenini la ekhaya.
nomsamo kuyenzeka futhi ukuthi umoshwe umuntu okhona la ekhaya noma umsamo kuyenzeka ukuthi umoshwe yithi thina la ekhaya kuyenzeka ukuthi thina kwenze ukuthi mhlawumbe nithi niyakhula ekhaya nikhule lokhu nikhula nibancane anazi ukuthi nibhizi lokhu niyakhula kanti umsamo usekho right kanti ogogo bashiya konekela manje lokhu nihamba ngempilo nina nihamba ngempilo manje lokhu nithi niyabheka kutholakala ukuthi hayi inkinga isemsamo ila singenelela khona ke thina ke yeah. So what went wrong isikhathini esiningi is it ubuthakathi or is something elokuthi abantu abasayilandeli indaba yokuthi abantu abasakholelwa emadluzini vane kumoshekele what is the causes actually into eyenza ukuthi umsamo ungcole emkhulu umsamo ungcoliswa izinto zekhaya mhlambe kukhona abantu abenza izinto ezimbi ekhaya mhlambe bayabulala nakho ukukhipha isisu lokho kuyangcolisa umsamo nokungenza izinto zasekhaya nokuyekelela nje idlozi ukuliyeka nje kungasanaki nakho lokho kuyinkinga kuyangcolisa umsamo nezinhlambuluko nezinkulumo namacala nalabo abantu abahamba bandlula emhlabeni thola ukuthi bandlula bangenzela izinto zabo ngendlela efanele nakho lokho kuyangcolisa umsamo gcina kwenza ukuthi umsamo walelo khaya lelo ungabi esimeni right. So mawungcolisa kusho ukuthini kilabo abasaphilayo kusho ukuthi kulabo abasaphilayo umsamo mawusungcolile angeke kube lula ukuthi izinto zabo zihambe kahle thothi amabhadi mhlawumbe umuntu uphumile ekhaya wathi uyasamwe uyofuna umsebenzi afike izinto zakhe zingahambi kahle kuba khona izinkinga nje ziba khona nje ekhombisayo ukuthi no la sikhuleka khona noma la sicela khona inhlahla khona into engahambi kahle mangabe nithi naphuma tholakala ukuthi umsamo uyabheda la ekhaya ukho right ila sekufanele kukhona ni umndeni nihlangane nilungise umsamo uhlangane wonke umuntu nani nilungiswe bese kubonakala ukuthi ekuhambeni kwesikhathi izinto zenzakala kanjani. Yeah, and as lezi insuku like abantu bakhuliwe azisikholiwe ngapha left and right asayinaki lezi zinto yomsamo kulezi insuku abantu abasalifuni idlozi abantu bakholwe kakhulu abantu balahla amasiko abantu balahla isintu sabo kanti isintu isona esibalekile kakhulu noma ungakholwa kodwa isintu sakho ungasikholwa yazi ngizokutshela enye into omkhulu ebalekile kukhona into okufanele ukuthi ungayilahli even if noma so uphumile ekhaya kini so ungasekho ekhaya kini leyo nto le izokusiza ngisho noma so ukuphi njengokuthi ukhule ekhaya mhlawumbe makuthiwa la ekhaya makonakele kuyiwa lapha kuyothela isinefu phansi khulunywe izinto ziyalunga la ekhaya nawe uma uhamba ngempilo leyo nto leyo ungayilahli ukhule uqhubeke uyenze ungayilahli leyo nto leyo manje mawungayiyeka uzogcina uhambe uyohlola kanti uzohlola into elula vele into yasekhaya mawufika kubantu abanjengathi uthi hayi no waye naye into yasekhaya into elula hambani nokwenza lento enanikhule niyenze ekhaya or lento yayenziwe ekhaya iyona into ezokwenza ukuthi into zakho zivuleke asikho isidingo sokuthi uyogezwa noma uthathe imithi hambani nokwenza lento enayiyeke ekhaya iyo into eyisikhiye senu nonke la ekhaya ivula into zenu wena afundiswa ngakhona. Yeah. Then laba abathola ngumsamo wasemakibo bona is it possible ukuthi into ezinjengalezo zingalunga na abathola ngumsamo kunento kanjena ke mkhulu mangabe kuzoba khona umuntu ozothwala ngumsamo wasegcekeni lo muntu uye yedwa uphumelelayo laba abanye abaphumeleli kuyahluka ke ukuthi uzothwala ngayiphi indlela ngumsamo kenzeka ukuthi mayithole ngalowo msamo loyo izinhlanhla zonke zakulelo khaya lelo zibheke yena yes laba abanye abasatholi lutho manje izinhlahla le nhlahla le isiza kuye lo muntu lo yes so usasichazela ngendaba yokuthi umuntu makathwele ngedlozi kuyadependa ukuthi kwenzakaleni in between. Can you just tell us ngayo ukuthi vane uthwele njani ukuze abanye laba bagcine sebabona amabhadi kuphela lisebenzele umuntu oyi1 lo othwele umuntu mayithwele ngedlozi mkhulu makukhona umuntu othwele ngedlozi ekhaya ziningi indlela zokuthwala ngedlozi mkhulu yes kukhona le ndlela le abayisebenzisa kakhulu futhi okuyiyona emoshayo kakhulu abathwala ngayo uma bezothwala ngedlozi le uthola ukuthi umuntu uzothwala ngedlozi bese kuba khona umdliwa phakathi
kusuke sengasilo idlozi lodwa lelo usuke sethwele ngedlozi kodwa sekukhona nento ethi mayibe isilwane eyahanja yayovuswa yacelwa ukuthi mayizophila la ekhaya izolekelelana naleli dlozi la ekhaya izobheka lo muntu lo oyilandile ilethele yena inhlanhla yenzele yena okuhle nje kube uye umuntu ophumelelayo. Nina abanye noma ningenzani noma ningaphahla noma ningakubiza idlozi angeke lize linizwe lizobheka lo okuyena othwele ngayo ngoba manje uselicontrolile walenza ukuthi manje leli dlozi libheke yena lingasabheka abanye abantu naleli dlozi alisenalo ipower lokuthi likwazi ukuthi linibheke cause nalo selingaphansi kwengcindezi yokuthi nalo seli-ownwa ilomdliwa lo hamba phambili lo mdliwa lo hamba nalesithwala salo muntu othwele ngedlozi yes ngoba idlozi mkhulu angeke uzuthwale ngalo nje uthi uthwala ngalo nje for free ulijikise nje uma ulijikisa idlozi fanele kube khona lento le ozoyenza ukuthi ibuse idlozi bese liyavuma idlozi kahle kahle ulidoma ngomuthi uyalidoma ngomuthi uyalixhopha ngomuthi ukuthi lingasabheki laba abanye libheke wena bese ulibekela into elizoyisaba lento le umdliwa lo mdliwa kusho ukuthi ke wena lo osuke ethwele ngedlozi lo mdliwa usezolokho ekhuluma nawo ke manje elokho etshela wona zonke izinto uzombona lokho ethi hayi bogogo nomkhulu namhlanje sizokwenza ukuthi namhlanje akakhulumi nogogo nomkhulu ukhuluma nomdliwa kodwa ophethe idlozi la ekhaya umdliwa yiwo osuzokwenza izinto lezi ayisho lo muntu la ekhaya and enye into umuntu makhona umuntu othwele ngedlozi ekhaya egcekeni noma ngabe kuthiwa wena unenhlahla mkhulu inhlahla yakhe ngeke isakusebenzela isizozisebenzela mina yonke into isizoza kimi eyakho wena sekuzophela nje ngawo usuzoba umuntu ophilayo konke okuhle nje kuza kimi wena nje kwakho ngeke sakusebenzela so kuyahlupha ke mangabe kukhona umuntu ozothwala ngedlozi ngoba akwenzeki lutho kwabanye abantu uye yedwa umuntu ophumelelayo umuntu othwele ngedlozi usuke engathwele ngedlozi kuphela leso sithwalo sakhe sisuke sihamba nomdliwa yes so yini le abayihlanganisa amakhathakhatha ukuthi bagcine sibathwalana ngedlozi benze umdliwa ehlangana mkhulu ile kuyajula kakhulu mase kuhlanganiswa lezo zinto ezikanjalo kusuke sekujulwa kakhulu impela ngoba makuzovuswa umdliwa mangikhuluma ngomdliwa ngikhuluma ngento mhlambe engathi into engasiya sekhaya kuyahanjwa kuyo emathuneni kuyocelwa lo muntu loyo acelwe ngendlela ezithile ukuthi makavume ukuzophila la ekhaya azosebenza enze lento esuka ifunwa yilowo muntu loyo ofuna ukuthwala ngedlozi elisebenza ngomdliwa uzosebenzisana ngomdliwa yes so kusuke kuyajulwa kakhulu kodwa into fanele nihlale niyazi ukuthi kusuke kukhona umdliwa ovusiwe kuvuswa nje umuntu eningamazi la ekhaya ukuthi nizotsho wapi uye nenyanga yakhe le ahamba wayothwala kuye abazi ukuthi baya kuliphi ithuna bawuvusa usibanibani bamjika ngomuntu othile bamthenga ngemithi ethile nangezinto ezithile ukuthi avume ukuthi azokwenza lento efunwa yilo muntu amanzi amnyama kahle umuntu osuke ethwele ngedlozi inkulu usuke enamanzi amnyama ake siyibeke kanjalo leyo nto leyo usuke enamanzi amnyama lento ukuthi uphehla amanzi amnyama khona umuntu ophehla amanzi amnyama la ekhaya mangabe kukhona umuntu ophehla amanzi amnyama ekhaya usuke vele ethwele ngedlozi la ekhaya usuke li-owner kodwa engali-own yedwa eli-owner nalomdliwa lo ahamba ayovusa nalenyanga yakhe lapha abawuvusa khona so mangabe kukhona amanzi amnyama la ekhaya noma kukhona umuntu othwele ngedlozi fanele nihlale nazi ukuthi nonke la ekhaya insila zenu nonke la ekhaya zikhona phakathi kwalamanzi amnyama that is why uzobona ukuthi izinto zabantu ziyabheda mangabe sekukhona umuntu othwala ngedlozi ingoba insila yakhe ikhona lapha ya into oyigqokayo noma amanzi akho okugeza noma inwele zakho zikhona lapha ya amanzi amnyama ke ajwayele ukukhandelwa ke emkhulu angazi nibiza ngani lento lethina sithi ukhamba
Okay. uyalibona ukhamba ukhamba amanzi amnyama ke anensila zawo wonke umuntu la ekhaya noma ngabe kuthiwa ingane encane noma ngabe kuthiwa ubani lo muntu lo uzolenza uhlelo lokuthi insila zenu nonke la ekhaya zibe khona kulamanzi amnyama. That is why ilapho okuzodleka khona izinhlanhla zenu ke manje ila kuzohamba khona izinhlanhla zenu nina nizobe sanotheni niyaphahla akwenzeki lutho yena mangabe ekhulumisa lamanzi amnyama makufanele kuze imoto kuwe iza kuye mangifanele idlozi lakho likunikeze mhlawumbe inhlanhla yomsebenzi noma imali mhlawumbe kufanele uwini leyo mali leyo iyakuye ngoba nangu umuntu osephethe la phethe amanzi amnyama ukhulumisa lamanzi amnyama and ikhama linamanzi amnyama mkhulu ayikho into labanye abaphila kulelo khaya ayikho into enhle yokwenzeka kubo bawuphila nje ngokuhlupheka mangabe kukhona umuntu ophehla amanzi amnyama mkhulu noma ungahamba uyohlala eGoli noma uyohlala eThekwini kodwa loyo khona uzophila ngokuhlupheka angeke uzube nemali ehlalayo wena uzothola imali yaphela wena kuzoba khona izinto ezinhle kube ngazathi ziyeza mase kufanele kufike lelo suku lokuthi lezo zinto ezinhle isifike ku bese kungena amakholi kuthiwa lezo zinto ziyaprospona manje ziyahlela yayibona into leyo ila amanzi amnyama lawo achitha yonke into awazwani nento enhle amanzi amnyama komunye umuntu okudliwa ngayo inhlahla makukhona amanzi amnyama la ekhaya nomdliwa nomuntu othwele ngedlozi nina abanye eceleni noma ngabe kuthiwa nihleli lapha enihleli khona la uhlala khona uzophela ukudla uthi uthenga ukudla upheshe lokho ade ukuthenga ngayizolo kuphele khona uthi uthenga lokho namhlanje kuphele lokho okuthenge ngayizolo yabo uphilela uphesha kahle makunjalo usuke ungasananhlahle ephila ku suke sekusele nje umphefumulo nje ukuthi ngoba phela angeke baze bawuthathe umphefumulo wemvelo kaNkuluNkulu yes kodwa lokho kwenyama bayakwazi ukukwenza ukuthi uhlupheke ngempela inhlanhla yakhe idliwe umunye umuntu badle ngawe so vele ama-sign ayasho ukuthi ngizothuma ungabi ingasabi nenhlanhla nibe namabhadi nonke as a family kube noyi-one those are the signs normally yes ama-sign ayasho ukuthi mkhulu there is something wrong la ekhona mangabe kukhona umuntu othwele ngamanzi amnyama ama-sign ayasho mkhulu ukuthi la ekhaya khona into wrong engahambi kahle because nasemaphuphweni ngeke nize niphuphe amaphupha right uzophupha amaphupho nje manivuke kusena nikhumbule izinto even if noma kuthiwa wena ubusebenza kahle once kwaba khona umuntu ophatha amanzi amnyama la ekhaya into yakhe iyaphela nje yamosheka uyaxoshwa emsebenzini noma kuthiwa ibune imoto ziyama uyahlupheka lokho ade unakho kuye yes so ke into njengaleyo normally ikhona indlela ukuthi ngingayilapha ikhona mkhulu indlela yokuyilapha leyo nto leyo ekanjalo kodwa akukho lula ukuyilapha njoba ngikhuluma nje mina mkhulu ukhuluma nomuntu obekaphila ngaphansi kwayo isikhathi eside kuke kwafika isikhathi sokuthi makuvela ukuthi mina nginomsebenzi wabantu abadala abangipha wona noma nginesimo sedlozi ekhaya kwaba khona okhona la ekhaya egcekeni ovuka umona ukuthi ayilento le enzeka kulomuntu lo engathi ngenzeka kuye uyazi ukuthi mangabe ningumndeni baba khona laba emndenini laba abazophuma beyohlola behlolela abanye befuna ukucheck ukuthi lo into zakhe zimi kanjani inhlanhla yakhe ingakanani uyabona lo muntu lo uzothi makacala enza izinto zakhe uzomazi umuntu azoqondana naye ukuthi okay mase ngimisa amanzi amnyama la ekhaya ngizodla kakhulu inhlahla kaSibanibani ngoba uye umuntu ophethe amandla athile ngiyawadinga ngifuna ukuphila ngawo leyo nto leyo mayilashwa mkhulu akukho lula ukuyilapha futhi akukho lula ukuthi uthole umuntu ozoyilapha njengoba ngithi mina ngiyakhona ukuyilapha ingoba ngiphilile ngaphansi kwayo yangihlupha lento isikhathi eside ngaze ngathola umkhulu osesiswazini wangilapha lento uthe maye ngilapha lo mkhulu lo wasephinde futhi engifundisa ukuthi ilashwa kanjani amanzi amnyama asuke ehamba nomdliwa mkhulu ngicela ukukutshela lokho ukwazi uyakhona ukulapha umdliwa namanzi amnyama kumuntu nasekhaya angithi ububuza ukuthi iyakhonakala yini ukulapheka le nto leyo yes ake sithi ubuseGoli uhlushwa amanzi amnyama noma uhlushwa umdliwa ufuna ukuthola usizo kunabantu abazokutshela ukuthi
hayi hamba ekhaya lento leyo ngeke izilapheke kuze uphume kule nkinga obhekane nayo leyo nto leyo kufanele kuyiwe ekhaya yolashelwa khona no ikhona indlela yokuyilapha lento nakuwe noma singayanga ekhaya sengihambe ngahamba ngayithola leyo nto leyo ukuthi ke mina mangizoyilapha kuwe ngingayanga ekhaya ngizothi kuwe awuzama ukwehla nje uye ekhaya ufike ungitshontshele 1 2 3 yekhaya insila yegceke ngifuna nje khona izinto engizoyifuna zasekhaya ngithi awufike ungitshontshele zona lezi zinto lezi 1 2 3 bese ubuya nazo la bese sikulapha ke thina lamanzi amnyama nalomdliwa bese siyakubulala uyabo ngoba kungenzeka ngithi ufike enyangeni ithi lenyanga ithi inyanga noma umthandazi noma isangoma losuke kade kuye ne afika athi lo muntu lo ushawa amanzi amnyama noma ushawa umdliwa kuze lento ilapheke hamba ekhaya bese uvinjwa ukuthi yazi uyamazi lo muntu owenza amanzi amnyama but ngeke ukwazi ukuya ekhaya because of lo muntu owenza amanzi amnyama uye umuntu onayo lapha ekhaya owenza yonke into phela nawe ngeke uzufike lapha ekhaya wazi kahle ukuthi lo muntu oshaya amanzi amnyama oshaya amanzi amnyama la ekhaya uyoshisa impepho uyowenza yonke into la ekhaya yabo so kumele kuqalwe kuya ngithi true kufanele kuqalwe umthetho ebhuti or mkhulu omalume kuthiwa kunento kanje okufanele sizoyilungisa la ekhaya but ngeke uzukwazi ukumqonda umtshele kanjalo because usuzwile ukuthi uphetheni yabo so kungenzeka ukuthi angavumi yabo umtshele ayizwe lento uthi umshana kwenza usahambe hamba wayithola lento bese elokhu angafuna ukuvuma ukuthi lento leyenzeke elokhu nje postpone yabona postpone because of uyazi ukuthi labantu ozoza nabo la ekhaya bazobulala lento yakhe le bese kuyaphazamiseka leyo nto le bese kuphazamiseka into yakhe yabo so mangabe kukhona umuntu obhekana naleyo situation enjalo ukuthi yebo siyafisa ukuya ekhaya but umuntu osekhaya akavumi ukuthi size nomuntu ozokwenza lento mina ngiyakwazi ukuthi hamba ekhaya uhambe ngathi uyovakasha nje ufike ungitshontshele 1 2 3 bese ubuya nazo la sibese sikhipha lamanzi amnyama kodwa mangabe kuvumelekile ukuthi singaya ekhaya siyongena khona siya ekhaya swalapha amanzi amnyama siwakhiphe ene kunezinto zakhona ezifunakalayo masifika futhi ekhaya esizoyidinga ukuthi sikhiphe lamanzi amnyama aloma yesina uvane ukhipha amanzi amnyama la kuhle uyobulala lento ayiphehlako lawo amanzi amnyama or maybe uzokuthatha idlozi ulisuse lapho ulibisele back la libelonga khona mangiyokhipha lamanzi amnyama ngiyobulala lento vele le ayiphehlayo lento leyo kuyiyona le eyenza ukuthi kuphile yena yedwa la ekhaya lababanye bengaphili nje kahle yabo kube kuye yedwa umuntu ophila mangiyolapha leyo nto leyo like usuke ngiyobulala leyo nto leyo vele yabona masiyolapha leyo nto leyo iyafuneka imbuzi nje emhlophe imbuzi isebenza ekugcineni kodwa into eqalayo siyasiqale ngomuthi kunomuthi okuthiwa umuthi wamanzi amnyama umuthi oqala loyo esifike siqale ngawo makuthi siyolapha ekhaya sisebenzisa wona sithathe insila zegceke senza umkhuba wakhona sikhipha abantu ngaphandle komuzi bese sithatha nenkukhu emnyama senza umkhuba wakhona bese siphuma ngaphandle ngomuzi nabantu bakulelo khaya masifika ngaphandle komuzi bese sikhupha umgodi lezo zinsila zegceke siyigqiba lapho kanye nalenkukhu bese sithatha lo muthi wamanzi amnyama bese sithi wonke umuntu akagezele phakathi kwalomgodi akaphalazele khona na kulezi insila lezi bese senza ke lo mkhuba ukuthi manje sesiyabulala lamanzi amnyama la sizowalahla la ngale mbuzi le yila sesithi amanzi amhlophe sesivula ke manje inhlahla la ekhaya amanzi amhlophe sesithi manje lokhu kwamanzi amnyama akuphume bese kungena amanzi amhlophe la ekhaya uvuleke izinto zonke lezi beyivalekile abantu baphila babe right nedlozi livuleke libe right libuyele esimeni imbuzi isebenza lapho ke so ukhanya bakuthuma ukubona after how long ukukhanya baqala ukubona after 3 months mkhulu ngoba phela fanele likhulume nedlozi lisho ukuthi lento biyenziwa la ekhaya yenzakele noma kusashodapi uyayibona lento leyo mkhulu ngoba kuyenzeka ukuthi sithi sizowakhipha amanzi amnyama uthola ukuthi
kunamakhehla anendlela zawo amakhehla emizi abanumzane bemizi abasengasekho emhlabeni thola ukuthi lelo dlozi kufanele lifike lizokhuluma kubantu bala ekhaya lisho ukuthi okay lento le niyenzile kodwa manje sesicela ukuthi nokuthi kodwa into engigarantayo after 3 months ila okubonakala khona ukuthi hayi amanzi amnyama wasekho ekhaya phelile. So nanasebuya idlozi licommunicator in what way liyasho ukuthi ubani bekenza lento selimjikele alisayi kuye kwenzakalani? Maselibuye idlozi seliphumile amanzi amnyama ke idlozi sesiwakhiphile amanzi amnyama ekhaya. Kuyadependa ukuthi thina besizokhipha amanzi amnyama mina ake ngisho kanje ake ngikhulume ngami mkhulu. Mina mangizokhipha amanzi amnyama ngiyawakhipha amanzi amnyama bese ngiyacupha. Yabona the time nginigeza lapha ngaphandle kule nkukhu emnyama le. Yila engicupha khona lento le. Ngiyanenza nginigeze bese ngithi hambani nizongilinda eduze kwegate ningangeni ekhaya ngingakafiki. Ngoba ngifuna ukusala mina la ngicupha phezulu kwalamanzi amnyama kulento engizoyikhipha. Ngifuna ukuyiguqula lento, ngifuna ukuyikhulumisa ngemithi yami manje, ngifuna ukuyitshela ukuthi ndoda lawa landwa khona uyamazi umuntu wakulanda. Nami ngalomuthi ngithi manje ngiyakuguqula ngithi hamba uhlala kuye. Uzoza kubuyisele lapho akuthatha khona. Ngoba njoba sizokulahla la esigangeni vele umdliwa uma umkhipha ekhaya uyahlupha ngoba uhamba uphaphama ubone ukuthi awusekho la kade ubusa khona. Uzofuna ukuthola indlela yokuthi manje ubuye futhi uzongena ekhaya. That is why uma ukhipha amanzi amnyama mele ukhipha amanzi amnyama uphinde futhi uqinise naleli ekhaya ukuthi wenzele ukuthi lo mdliwa lo ungabuyi. So mangabe nina njengomndeni nifisa ukuthi nafuna ukumbona lo kade ganga amanzi amnyama noma nafuna ukuthi kwenzeke something kuye niyasho ukuthi hayi mkhulu naye akayithole lezo zinto kade ehlupheka. Ngithi hayi okay kukhulekile ayikho inkinga. Ngizothi mangiqeda nje maniqeda ukugeza lapha ngisebenza into zami bese ngisala ngikhulumisa into zami la bese ngikhulumisa lento ngiyitshela ukuthi uyamazi umuntu wakulanda buyela kuye uyoteta kuye ke manje sekuyisikhathi sokuthi uyohlala kuye buyela kuye uyoteta kuye bese ngicela nedlozi ngimcela nakuleli dlozi ngimcela ukuthi ningamvikeli futhi ningamkhaleli ngoba lo muntu lo uyena umuntu wanibathisa ingubo yamanzi amnyama. Ngicela ke ningamvikeli ningamkhaleli mangabe sengimbathisa nami lento lengithi makayizwe le kade imbathisa abanye abantu. Kwenzekalani ngaye ke lapho? Simple. Akaza ufuna ukusho kodwa liba khona ithuna sometimes liba khona. Yes, liba khona ithuna sometimes uyandlula emhlabeni. So lo mdliwa umenzani? Angithi manje lo mdliwa mina ngimnikeza isikali sokuthi angasakwazi ukuthi mayifika kuye yena lokho emhluphekisa. Sengifuna ukuthi alwe naye amlwisele ukuthi amtshele ukuthi angisadli indawo. And futhi angisangeni indawo. That is why abantu abaphehla amanzi amnyama mkhulu if kuyibona abashisa impepho noma if kuyibona okufanele uqale kubo oqala before uyokwenza izinto ekhaya abavumi ngoba bayazi ukuthi bazobhekana nani after ukukhipha amanzi amnyama la ekhaya. Abavumi kalula yabona. So mangabe bhayizile mhlambe wavuma hayi mhlambe nathi la ekhaya nkulu sicela ukuthi lo muntu adenza lento la ekhaya ushayele yena hayi ngiyashaya mkhulu ene ngimphathisa isikhali lo mdliwa lo nami ngiyamthenga ngiyamcela ukuthi ndoda uyamazi lo muntu wakulanda uyamazi ukuthi wakulanda kanjani nami ngithi thatha nakho nalokhu uzophuza uzodla ubusa lokho wenza umsebenzi nakho nami engithi ngicela ungenzele khona nasi isikhali sakho hlala kulo muntu. Yazi ngifuna ukubuza enye into ne ukuthi is it possible ukuthi umdliwa ungamvikela like kule imndeni lokuthi maybe basengakabi nomdliwa can they protect themselves ukuthi bangabi nomdliwa at all? Like ubuzela ekutheleni ukuthi kuyenzekani ukuthi mhlambe emndenini lengakabi nemdliwa niwuvike umdliwa kungakabi khona umuntu ozocabanga ukulanda umdliwa. Lokho niyakwazi ukukwenza. Kufunakala ukuthi kube khona umuntu ohlakaniphile la ekhaya ozohlakanipha ukuthi okay yazi ake ngiphume ngithola inyanga ethile ibuye izoqinisa la ekhaya iqinisa umuzi isiqinise nathi bese isisethela umsamo wethu kahle.
umsamo uyasethwa mkhulu yabona lento okuthiwa umsamo uyihlonipha kakhulu ngoba yilo ungaba isibongo ngoba Siluma bani Siluma ilizwi la kaSilumo le mina izulu lakabuthelezi izulu lakabuthelezi lo yamsamo kabuthelezi izulu lakithi lelo that is why ngithi umsamo uyinto enkulu umsamo kufanele nobhekisise nohloniphe ngoba yila okumoshwa khona kakhulu izinto so mawufuna ukuthi nisheshe nolungise umsamo wenu uqinise kungaze kube khona umuntu ozolanda umdliwa lokho siyakwazi ukwenza siqinisele umuzi siqinise nani bese siusetha umsamo ukuthi ume siusethele ukuthi ume ngalendlela ukuthi makukhona ozama ukuthinta ngeenduku ezibhedayo shayi yeah siusethele ukuthi makukhona ozama ukuthinta ngeenduku lezi ngathi ziyabheda ushayi yeah angithi manje lapho masizokwenza leyo nto leyo fanele sifike fanele kufike kuzohlolwa qale ngihlole iqala ngithole ikhehla la ekhaya ukuthi ubani umkhulu wala ekhaya wayengabhedelwa angithi uyazi ukuthi umuzi nomuzi kunomkhulu wakhona noma isalukazi sakhona wakuthiwa lesi asibhedelwa lesi ukubhedelwa kunjani like lo angazi ukuthi ngayibeka kanjani lo kuthiwa nje akangenwa lo akancengi nje kahle kahle unenhliziyo ukuthi mayithi manje ziyakhala labo umkhulu abanolaka yeah uyabona yibo labo mase ngimtholile ngahlola ngathola ukuthi khona umkhulu la ekhaya okuthiwa usibani wayengabhedelwa uyu umuntu esizofika sihlale naye phansi ke la simcela ukuthi mkhulu asikuphathisi lezi ikhali zokuthi uyabulala kodwa sikuphathisa lezi ikhali zokuthi manje iba yilisotsha la ekhaya ugade ukuthi makukhona umuntu ozama ukuthinta ngomuthi omnyama noma ngomuthi omubi noma ngomuthi okubulala la ekhaya ushaye kungakenzeki noma esacabanga ukusetha umsamo lokho ngiya understand ake manje ayibona into kanjani because vele nizohamba vele lokhu nilungisa umsamo kanti khona umuntu owaphuma ohlakanipha walanda lento wayithulela wahlala phansi nimbona umuntu lokhu uyaphumelela izinto zakhe ihamba kahle kanti uyazi ukuthi wenzani lapha izohlupheka nina nje izohlupheka nje mkhulu ayikho into yena ezohamba kahle umdliwa uyahluphekisa mkhulu ayikancane umdliwa uyaphashisa then what about the generation elandelayo nayo still izohlupheka kanjalo yabona if ikali nomdliwa mkhulu nezingane ezalwayo zizozalelwa phezulu kwaleyo nto leyo noma yena engafa ayishiye lento le mayefa yena ayishiya lento le engamtshelanga engatshelanga someone ukuthi ngahamba ngayothatha something izosala lento ihlupha lento la ekhaya ngoba izosala isinganamnikazi ngithi izobulala manje yabona angeke manje isenza the way ekade yenza ngakhona the time esaphila umnikazi wayo yes isizo lokhu manje idla abantu ke manje isizobulala ke manje sizodala ama miscarriage la ekhaya makukhona umuntu okhulelwe la ekhaya izodala ukuthi izingane ezalayo ziyakhubazeka zithe njalo isiyabulala nje yabo yenza imikhuba yenza imikhuba manje nithi nenza umsebenzi nihlaba isilwazi nithi nenza umsebenzi once nachitha igazi kusondlula isikhathi kulandela umuntu it's dangerous lento yomdliwa mkhulu akusinto kumele uyithathe kancane yikho into engifuna ukuthi bayazi abantu mkhulu into engifuna ukuthi siyifundise abantu ngifuna ukuthi abantu bazi ukuthi umdliwa uhamba namanzi amnyama bezwe lento leyo mkhulu wena noma ungahamba uye eGoli uye eThekwini uye kuphi nakuphi kodwa la usuka khona ekhaya makunomdliwa usunayo nawe leyo nsila yomdliwa usuyohlupheka phambili because of insila yakhe ikhona kulamanzi amnyama la kuhleli khona lo mdliwa uyayibona lento leyo umdliwa uhamba namanzi amnyama nginokuzwa nje abantu bethi kukhona idlozi ekuthiwa liwumdliwa idlozi alibe umdliwa njengokuthi mhlambe ake sithi la ekhaya khona umuntu wayelusa inkomo la ekhaya kwahamba ehlala la ekhaya kwafika isikhathi ukuthi uyashona washonela la ekhaya engayanga ekhaya kubo abantu lo muntu lawo abantu lo bambiza ngokuthi umdliwa akusumdliwa lo muntu lo akusumdliwa lo muntu lo okay akusumdliwa lo muntu lo yeah but I just like the fact ukuthi so explainile in details ukuthi umdliwa kusuke kuphehlwe amanzi amnyama yes kusuke kuhambe kwayovusa into
okuthiwa mayivuka izodla yikho okuthiwa umdliwa kuthiwa vuka ndoda uzodla udla nhlahla udla noma ngabe kuthiwa yini enhle kusibani bani uyiletha kimi yikho kuthiwa umdliwa iyadla lento that is why ingenazwelo lento yabona uma uphethe umdliwa omkhulu ungathi abantu bengathi uphethe usatanism kuyahlangana ngathi unezilwane le nto le mayikubambile nje ayinazwelo nje idemon enganazwelo le nto le inhlizimbi iyadla yamosha that is why kuthiwa umdliwa umuntu ofelela ekhaya bekasebenza la ekhaya washonela la ekhaya ungasuka la ekhaya akusuka umdliwa lo muntu loyo yeah alright mkhulu ngiya ngicabanga singikubiza kumkhulu thanda inkosi umkhulu thanda inkosi yes ngifuna sibiyele back kule specialization yakho enye you mentioned ukuthi uspecialize ngokugeza right yes ngokugeza ake si explain from the beginning ukuthi ukugezwa kuyini kuhamba kanjani ukugezwa kuhlukahlukene ke mkhulu kuyizigaba eziningi ukugezwa kuyenze ukuthi kufika umuntu emakhosini kimathuzo angasho ukuthi uzogezwa sometimes bayafika kabanye bathi mkhulu cela ungigeza umuntu afike vele inkinga yakho useyayazi yabo ake ngihlaleke kule question yakho eyibuzayo ukugeza kuhlukahlukene ngendlela eziningi kukhona ukugezela ukuthi uyabulala uyangizwa mkhulu kukhona ukugezela ukuthi uyabulala yeah kukhona ukugezela ukuthi ususa amabhadi aphezulu kwakho kukhona ukugezela ukuthi uchithekelwe umntwana noma ukhiphe umntwana ukugeza kuyizindlela eziningi ezihlukene kuya ngokuthi mawuthi uyahlola kulowo muntu loyo wathola ukuthi fanele agezwe yipi into emenza ukuthi agezwe usuzohlala phezulu kwayo leyo nto leyo ingakho ngithi ukugeza kuhluke ngendlela eziningi then ukugezwa kwabantu abashonelwe yingane miscarriage abortion wathinta indaba enkulu ke mkhulu wathinta indaba emkhulu engithanda ukuthi vele sikhulume ngayo kakhulu ke engibona nje lokho iyatrenda la ku social media ku TikTok itrenda kuyo yonke indawo lento le kunokuchithekelwa kunokukhipha isisu zihlukene lezi zinto zo2 nginokubona la ku TikTok kuthiwa kusizwa umuntu ochithekele umntwana atshele ukuthiwa hamba uthenga amaswidi thenga amazimba thenga impahla zengane thenga yonke into lemnandi le bese kuyiwe emanzini ahambayo bese komiswa iladi bese kuthiwa kwenziwe ingane echithekile leyo nto leyo is totally wrong ayikho leyo nto leyo futhi mawukuthi uke wahlangabezana nenyanga enjalo yakwenzisa leyo nto leyo uhlale wazi ukuthi awukakawenza umsebenzi wokugeza ingane echithekile noma uyikhiphile ayikho nje leyo nto leyo ngoba alikho idlozi laleyo ngane olukhulumisa emanzini ahambayo alikho idlozi elizomukela leyo ngane ephumile emanzini ahambayo okay lo muntu loyo mangabe ezokuthengisa zonke lezo zinto amaswidi amazimba nani impahla zengane bese ethi akiwe emanzini ahambayo usuke nje kumoshela isikhathi wena nje fanele uvele usuku umthatha imali yakho uhamba ubuyele emuva mawukuthi usuhamba wahlangabezana nomuntu onjalo phephisa imali yakho yadliwa amshona manje mawukuthi kukhona abantu abayenza leyo nto engikhuluma ngayo amshona manje basakhala ngokuthi leyo ngane isavela ithi ayikagezeki or lapha abahamba khona kulokhu kuvela njalo ukuthi kunomntwana ochithekile la okufanele alungiselwe why naye vela because of nilungisa ngendlela ewrong lento but before singena ukuthi ilungiswa kanjani umuntu mavana achithe lo umntwana and then omhlambe ayenze iabortion fanele enzeni fanele uzobona ini like uzobona ama sign kanjani amaphupho kanjani or amabhadi kanjani before azofika kulesi sigaba sokuthi ucleaner uyageza umuntu ochithelwe ingane nje mkhulu asikho nesidingo sokuthi mhlambe kuze kufika amaphupho ukuthi azaphupha ukuthi ngathi ngichithekelwe ingane because kunalento yokuthi umuntu wesifazane uyazizwa mayibamba mayibamba umntwana uyazizwa umuntu wesifazane ukuthi hayi ngathi ngibambile ke la yabona wonke umuntu wesifazane uyazizwa ukuthi ngathi angisekho ngedwa manje yeah yabo futhi nalo osuke ekhipha isisu
asikho nesidingo sokuthi kuze kube khona iphupho okufanele lize lifike kuyo ukuthi khona into wrong la. No, uyazaza ngithi ukuthi ukhipha isisu. Yena into okufanele ayenze manje kufanele abhekane nokuthi alungise. Kodwa engibuye ngithi ngibaxolele kancane yilaba abachithekelwe isisu bengakanotice ukuthi bakhulelwe lento ifika ihlale maybe 1 week iphuma isaseyihlwile. Lo muntu lo abanye mhlambe lezi ingane ezincane engaka understand izinto eziningi kenzeka ukuthi catch ingane bese ichithekelwa isisu ingakanotice ukuthi bisibambile. Yabo lo muntu lo uyakhonakala ukuthi mayiphumile yohlola athole ukuthi mhlambe uchithekelwe ingane ekanjalo yabo. Bese etshela ukuthi kwenzeke kanjani. Mhlambe na uzowakhumbula ama sign mangabe bemtshela ukuthi oh yazi into kanje ngeke ngayibona. Kodwa mawuchithekelwe isisu nje usumuntu wesifazane osulaziyo udaba lokukhulelwa ukuthi umuntu wesifazane mayisebambile kwenzakalani. Asikho isidingo sokuthi kufanele kufike iphupho, kufanele wena ulungise noma ukhiphe ingane. Asikho isidingo sokuthi kufanele kufike iphupho nafanele ulungise. Yeah. Okay, hayi asingene khona endabeni ngokulungisa kanjani? Enganeni echithekile awuyilungisele emanzini ahambayo, awuthenga amaswidi namazimba uye emanzini ahambayo uyothi uyomisa iladi khona ulungisele ingane echithekile. Cha, lokho ku wrong bafowethu. Asiyekeni ukulahlekisa abantu bakithi ngoba nakho usiza inyanga. Because abantu mabefuna usizo benza noma ngabe yini because of lo muntu lo usuke efuna usizo. Yabona? Angeke azali because naye usuke efuna ukusizakala kuleyo nto leyo. Leyo nto leyo mawukuthi uchithekelwe isisu umuntu wesifazane ikhona indlela yokuyilungisa yokuthi hambe ekhaya lapho ozalwa khona okanye wena lapho oshadele khona. Ilapho leyo nto leyo ozoyilungisela khona. Ilungiswa kanjani na? Ingane echithekile ilungiswa ngembuzi. Kuba khona imbuzi nje ephumayo elungisela ingane echithekile. Hayi ngenkukhu. Inkukhu ayilethi igama lengane, ayiliqambi igama lengane inkukhu. Mangabe ulungisela umuntu ochithekelwe isisu asikho nesidingo sokuthi azabiza inyanga kuze kube inyanga ekhaya kubo iyomsiza ngalokho. No, inyanga iyahlola isho ukuthi wena wachithekelwa isisu mabengayazi indaba yokulungisa leyo nto leyo. Inyanga izomtshela ukuthi hambani ekhaya nifike nenze kanje, mhlambe futhi ube nenhlahla ke nasekhaya uthola ukuthi bayazazi izinto ezikanjalo. Kodwa ukulungisela umuntu ochithekelwe isisu kuba khona imbuzi yokuqamba ingane igama ukuthi lo muntu ochithekile sesimnikeza igama sithi usibanibani namhlanje. Igama lakhe usibanibani namhlanje. Sesicela ukuthi ke manje makamukeleke ezidalweni zala ekhaya abe yilinono. Ingane angithi uyalazi idlozi lamanono ukuthi into enjani? Yeah, but ilimsula or something. Idlozi lamanoni labantu abahamba bebancane laba. Oh, abangaze benze ngisho isono emhlabeni. Ilezi ingane ezichithekayo lezi ezikhishwayo. Yili idlozi lamanono kakhulu lelo. Oh, okay. So makulungisela umuntu kanjalo ingane echithekile kuba khona imbuzi ukuthi leyo ngane leyo iqanjwe igama. Memva ukuqanjwa igama bese iyabizwa ukuthi mayizohlangana la ekhaya, abala ekhaya bayimukela abangasekho noma idalo zala ekhaya ibe linono elihle la ekhaya. Bese kuthathwa leso sikhumba sembuzi siya asilahlwa lesikade lesikhumba sembuzi siyabekwa la ekhaya. Iyona impahla yaleyo ngane leyo. Bese kufuywa noma mhlambe ekhaya kufuywe noma izinkukhu nje ezuthunyana yabona ukuthi ziphithizele la egcekeni. Lezo inkukhu lezo kuzothiwa ezikasibanibani lo kade nimenzela umsebenzi. Lo msebenzi lo uchithekile. Eza leyo ngane lechithekile. Kodwa ezikasibanibani. Kwenzelani na? Kwenzela ukuthi leyo ngane leyo ingabuyi izohlupha ezinye izingane la ekhaya. Ngoba maningayenzelanga ngaleyo ndlela leyo iyabuya izocindezela labanye abantwana abakhona la ekhaya. Thothi nalo mama lo umama lo ochithekelwe isisu uzoba nenkinga yokuthi njalo mayithi uyabamba uyachithekelwa. Sekuyiyo manje le ekhahlela la abanye sibelethweni ukuthi bengahlali. Yabona? So makulungiselwa kumuntu kanjalo kuyaye kuthathwe inyongo yaleyo mpahla yaleyo mbuzi ihlanganiswe nomlotha wala ekhaya. Mina ngiyaye ngibanikeze omunye umuthi ngithi
uzofika ukufake kuleyo nyongo nalowo mlotha okuzobe kuhlangana uzofika ukufake lapho kuzobe kuhlanganele khona umlotha nenyongo yaleyo mpahla leyo kuzobe kusetshenzwa ngayo ufake lowo muthi loyo bese uyageza ngendlela abazokugezisa ngakhona ekhaya ngendlela abazokwenzisa ngakhona kuphi ekhaya hayi inyanga akuzi inyanga izokwenzisa leyo nto leyo wena ulandelela lowo mthetho wasekhaya kini ngendlela abakwenzisa ngakhona ekhaya yes fake lowo muthi loyo ugeze bese ke after ugeza bese ingane uyiqamba igama kushiyo ukuthi usibanibani namhlanje ingane lebe sizoyenza lo msebenzi ubaba wayo mayingamshadanga lo mama lo mama lo uchithekelwe isisu fanele kube khona akukhiphayo naye ukuzosuka ngale kuye kulo baba lo okuzofike kubikwe la ekhaya ukuthi nakho lokhu okuphuma kubaba womntwana nobaba womntwana naye uthi cha ucela ukugeza ingane yakhe kubikwa la mayingashadanga ubaba leyo ngane mawukuthi ubaba leyo ngane naye uyazi ukuthi umfazi wakhe uchithekelwe isisu naye fanele naye alenze usiko ngale lokugeza naye fanele angahlala ngagezi naye fanele ageze ukuthi yena ngeke yena asakwazi ukuthi ayibize ayilethe ngakubo ngoba akamganile lo akamshadanga phela lo akamenzanga lutho usase intombi yakubo nje yabo so mawukuthi bashadene shuthi yonke into bazoyenzela ndawonye yabona bese siza la kulo okhiphe isisu lo khiphe isisu but before uke kiloko okhiphe isisu you mentioned ukuthi baba wengane naye fanele enze something yes so makangenzanga something kuzokwenzeka kuyenze ukuthi ungazi ukuthi wena unentombi echithekelwe ingane kuyenze ukuthi ungazi yes ayikho inkinga futhi ukuthi mhlawumbe akulokho angeke kuze kukunikeze inkinga kusicala lelo kuyenze ukuthi uhlangane nomuntu wesifazane lihlukane kanti usubeke isisu kuye ahambe yena lapho ayakhona afika achithekelwe isisu naye yabona wena mawuhamba ngokwempilo nje nawe umjida noma indoda uma lokuthi uyezwa kuthiwa kunengane echithekile kungeyakho yabona futhi wena sekumele usole ukuthi kunomuntu wesifazane owake wehlelwe leyo nto leyo kodwa ngeke uzwazi ukuthi uzothi ubani yabona futhi wena mawuyithola lento uyizwa fanele nawe wenze sure ukuthi wena usuyenza njani wena usuyagezwa ke manje usuyagezwa wena usuyagezwa bese kucelwa leyo moya kuwe ukuthi mawuhlale kahle ungakuhluphi ungali nawe wena wazi lutho yabona busu ucela wena ndoda uyawucela ukuthi cela uhlale kahle mntanami ungangihluphi mina ngazi lutho ngicela okuningi uyokubuza ekhaya komama okay then sibile la ye-abortion njengoba busayichaza yes lo okhiphe ingane lo wakhipha isisu umuntu okhipha isisu mkhulu usuke sefana njengombulali ekhaya usuke sewumbulali ekhaya angithi uyazi ukuthi makuza umuntu emhlabeni kusuke kukhona isidalwa esivumile ukuthi sizophila phezukwa lengane ezemhlabeni angithi wonke umuntu ophila emhlabeni khona umuntu owavuma engakafika emhlabeni ukuthi okay mina ngizohlala la ngizophila naye emhlabeni so usuke senjengombulali edlozini lakubo idlozi lakubo ngale lithi wa usebulala usibanibane esamthuma ukuthi akazophila la akasabulala ingane kuphela yabona ukuthi usebulala abantu abawu2 so sekungcole idlozi ke na sekungcole imanje idlozi yes same thing lento bengikhuluma ukuthi idlozi lingcoliswa ezinye zezinto esizenzayo ekhaya akasabulala abantu abawu2 manje yabona usebulale nalomuntu owavuma ukuthi uzoba isidalwa salengane yabo idlozi lakhe ke manje lo muntu okhipha isisu alisambheki njengomuntu right selimbona njengomuntu ombulali la ekhaya yabo seliyahlehla ke kuye manje alisahlali kuye seliyamyeka lo muntu lo wesifazane owenze le nto leyo usizwa ngayiphi indlela lo muntu wesifazane usizwa ngendlela yokuthi ke manje athathwe athathwe asiwe ekhaya ayokwenzelwa lento leyo kuthiwa ukushwelezelwa uyo kuqala ngokuthiwa manje kuba khona impahla nje imbuzi ephumayo lembuzi mayiphuma kuthiwa imbuzi yokuthi sizoxolisela usibanibani wenze ukuthi la ekhaya usenjengombulali phambi kwenu sizokusula lokho
sizothi sicela ukuthi nimthethelele Yes. yabo bese kuphuma inyongo yokuthi uyahlanjululwa ukuthi unjengombulali la ekhaya bese kujampela leya ke manje ukuthi bese after le ukuthi angithi uyakhumbula ingane echithekile ilungiselwe kanjani angithi na yena useyilungisa kabili lento uyashwelezelwa ngembuzi bese kuphuma imbuzi yokuqamba igama lengane yes lo suke echithelwe isisu umkhulu umuntu oshwelezelwayo ekhaya uyaxoliselwa edlozini lakubo ngoba usenjengombulali edlozini noma yena engakhipha ingane eyedwa wathula wangakhuluma wangasho kwaba imfihlo yakhe yedwa kodwa idlozi ngoba liyambona sikwe silimbuka njengombulali ukuthi hawu lo muntu lona alisho futhi ukuthi idlozi ubulala ingane lithi ubulala usibani bani lo esakhetha ukuthi makube uyozokwenza njani ozophila kule ngane suke sewumbulali kanjalo kuba khona impahla yokugeza lokhu ukuthi usebulele la ekhaya likuba khona nje impahla yokuqala ukuthi kugezwa ini ukuthi usebulele la ekhaya after ukugeza phela ukuthi usebulele la ekhaya usekumele futhi ephinde futhi ayiqamba igama futhi leyo ngane ayibulele futhi enza usiko lokuthi manje useyiqamba igama useyenzela njengale ehamba ingenagama naye uyenza yena usenza kawu2 lo okhipha isisu uwenza kawu2 yena uyashwelezelwa ngembuzi bese ethatha imbuzi yokuthi manje usemupha igama ke lo muntu ambulele hey ayikhona ideep ke mayijalo simkhulu akusinto elula ongavela ukuthi ungathathwa umuntu umusemanzini ahambayo uthi uyomsiza leyo nto leyo kanjalo lento le deep ijulile akusinto yokudlala labantu laba basuke beyifunela imali nje so kuthi ukuthi like every time umuntu maka enze abortion fanele ayokwenza yonke lo msebenzi umuntu wesifazane owenza abortion okhiphe nje isisu noma umuntu okhipha isisu noma ngabe kuthi ukhiphe ingane ezo5 asicount 2 4 6 8 10 zo10 wena imbuzi ezikulindile kufanele ukuthi ube nazo mawukhiphe 5 ingane futhi unembuzi ezungaka zokulungisa zo10 ngoba ingane ngayodwa lapho inembuzi yayo ufanele ukuthi ushweleze bese ubuye futhi uyethi igama ngembuzi imbuzi yayo ukuthi ushweleze futhi bese kuba khona imbuzi yokuyiqamba igama ngoba ngeke phela ukuhlanganisa embuzini eyodwa lokho ngeke ukuhlanganisa ukwenze kube imbuzi eyodwa ngeke uthathe imbuzi yokushwelezela ukuthi ubulele wena bese phezulu kwaleyo mbuzi leyo futhi bese uqamba igama hayi ayikho into eyenzayo lapho then idlozi lakwazi ukuqolela kilokho liyakwazi kahle ukuxolela kulokho ngoba ukukhipha isisa akusinto yamanje into yayikhona nasemandulo into eyayikhona emandulo into yayikhona nasemandulo benza kanjani hey ogogo ukuthi bona babehlakaniphe kakhulu ogogo bedlula thina abamanje into yayikhona nasemandulo leyo nto leyo into yayikhona nasemandulo omkhulu ngoba bona babekwazi ukuyenza bese kuba isithula msindo kungazi umuntu bese bekwazi futhi basheshe bakulungise I don't know whether iqiniso ne but ngingabona lapha ku season 2 kushaka ilembe bayenzile into ejingale manje nathi ukuthi nje ankhosho khosi TV bamasitshela manga yabona le ukukhuluma ngayo iqiniso yes ogogo babeyazi le nto leyo babeyazi ukuthi iyenziwa and futhi bese iyalungiswa ogogo babengaveli bayenze nje ngokuthi bayathanda babeyenza ngesizathu esithile ngoba kukhona abakufihlayo mhlambe babalekela ihlazo elithile ukuthi hey masingayeka lo muntu akhulele la ekhaya kuzoba khona ihlazo elithi noma kuzochitheka umuzi la ekhaya kusho ukuthi kwenzeke something khona something ogogo abayivalayo lapho mabezokhiphisa umntwana wabo isisu bembona ukuthi ukhulele babengeke bamkhiphisa isisu bese bayathula bemike kanjalo babazi ukuthi after umkhiphisa isisu kumele buye benza usiko lokuthi manje bayashweleza lapha futhi bese bephinde bemphika umntwana kubalekile mkhulu kahle kahle nje lento ishaya kakhulu yabo lezi ingane ezila kuma college kuma universities endaweni ezikanjalo ishaya kakhulu labo bantwana bakanjalo sengithola abantwana abaningi abahlushwa yileyo nto leyo beza lapha emakhosini kimi befika athi mkhulu sengihambile kuthiwa ngigeza ingane ngiyigeze kodwa ayisuku lento lokho ikhona and still ingane ngilokhu ngiyayiphupha ngiyiphethe bayiphupha uphupha ingane ayiphethe then bisinze niyakhala yenzani uyabona mawufuna ukubona ukuthi ingane ephumile noma ingane owayikhipha
uma kukhona wake wayenzela khona mawufuna ukubona ukuthi lokho wake wayenzela khona ukuthi uyakwenza mawufuna ukubona ukuthi akwenzekanga amaphupho akhona uzobona ngokuthi uzolokhu uyiphupha uphethe ingane njalo uzolokhu uphupha uphethe ingane ena uyiphethe igqokile uyiphethe inqunu ingagqokanga yabona uzolokhu uphupha uphethe ingane every time or uphuphulele nengane ilele la eduze kwakho nje le eceleni yabo so lawo masign yakho ama-sign la wena nje kuzoba khona amaphupha nengane phakathi ingathi nje ingeyakho lengane kodwa angeke wazi ukuthi uzothi iqhamukapi kanjani yabo ivela nje sithubeni emaphushweni leyo ngane kufanele uhlale wazi ukuthi leyo nto leyo uyenze enyangeni yakho noma kuleyo mthandazo wakho noma kuleso sangoma sakho kufanele uhlale wazi ukuthi ayenzekanga okusho ukuthi khona la nigeje khona that is why uzolokhu uphupha uphethe ingane then amanono mawufuna ukubona ukuthi lento kade uyenza leyo mhlambe kade wenzela ingane the way ngisho ngakhona wayigeza ngendlela engisho ngakhona yazi uma uyiphupha uzoyiphupha uyibona yenzani uzoyiphupha ubone idlala nezinye izingane eziningi la ekhaya zidlala ayisekho kuwe manje isisenganeni ezinye lezi ingane oyibonayo hayi ukuthi eza kamakhelwane noma eza la ekhaya ilezi ezinye vele ezayo lokhu ihamba la ekhaya ezingamanono isihleli nazo ke manje and bengifuna ukubuza nje lokho ukuthi nawo maphupha amanono ke usho ukuthi nangiyithola kukhona lento eyenzakalayo lokho athi umuntu ngiphupha ngicelisa ingane ngiphupha ngicelisa ingane hayi lokho akusikho ukuthi mhlambe it's a sign ukuthi ingane yakhe yachitheka noma wayikhipha kusuke kuyisilwane leso kusuke kuyisilwane kusuke kuyisilwane esihleli kuwe nje yes akusiyo spiritual husband khona spiritual husband bese kuba khona lesi silwane lesi esizobekwa nje ukuthi lo sizokuncela nje sizomncela amabele lesifazana hey yazokala ithusa ke naye naso leso show leso spiritual husband siyakwazi ukuthi sibuye naso sikuncele manje silale nawe ngayo yonke indlela leyo usuke uyenza nomuntu wakho siyakwazi ukuthi naso sibuye sikuncele kodwa mawuzophupha uncelwa ingane emaphushweni uhlale wazi ukuthi khona isilwane abakubelethise sona hayi ukuthi sincele ubisi sidle inhlahla zakho sidle inhlahla zakho or kukhona umuntu mawukuthi lento yenza abantu besifazane ne mawumuntu wesifazane ohlushwa isilwane noma mawumuntu wesifazane ohlushwa ingane ekuncelayo mawulele uhlale wazi ukuthi khona insizwa eyake yazama ukukuphephetha yayikuphephetha ngezilwane okay manje insizwa nayiphephetha umuntu wesifazane ngezilwane isikhafulo vale afuna insizwa vale yenze ubheka mina kuphela or vale yenza mangabe kukhona insizwe enza lokho isuke ifuna lo muntu lo yabuya ifuna ama love back kahle but akusekho easy ukuthi lo muntu wesifazane abuye uthola ukuthi la khona nayo sewayiqhubekela nempilo yakhe lo muntu loyo usewaba nendoda yakhe naye ayithandelena nayo akusekho easy ukuthi engahlukana nayo kodwa but ngoba wena usamthanda akithi manje uzolokhu manje ulokhu khafula manje phela izikhafula ezinye yes izihamba nesilwane ngicela ukutshela nje imfihlo isikhafulo sinesilwane phakathi ngoba kufanele sifike lesi sikhafulo sifike simtwist umqondo angithi ukuthi makathande lento oyifunayo njengamanje ayiyeke konke lokhu yena ahleli kukho eze ku noma ngabe kuthiwa wahamba enenhliziyo wahamba watshela abantu ukuthi yabona ngisamfuna umkhulu uthandwa inkosi nalapha ahambe khona angifuni ukuphinde ngimbone kodwa mase ngimkhafule ngalezi zilwane zami zizofike zimenze ukuthi angithande manje angifune manje angikhumbule manje iqale yonke into ibe yintsha manje kenze ukuthi ushaya isikhafulo intombi ingabuyi maye ngabuyi intombi thola ukuthi manje lezo zilwane lezo zizohlala kuleyo ntombi sezihlele entombini manje angithi uyithumele kuyo seyihlele entombini ezinye ziyabuya izilwane ziyakhona ukuthi uyithumele iphinde ibuye zize kuwe kodwa khona ezinye ezikwazi ukuthi uyithumele thothi intombi ingabuyi ngadlela thizeni mhlawumbe la intombi nayo ilayithile yabo ifike ihlale lezilwane entombini
sezofika izilokhu zimhlupha ke manje ziyamncela ke manje uyabona sezilokhu sengathi manje ingane alala nayo kanti mase lokhu ziyamncela ebusuku lokho ephupha encelisa yena kanti usencelwa izilwane bese kuba khona ke isilwane ke lesivele ke esikhandwa abantu ukuthi masihlale kuwe basibelethisa kuwe sizohlisi nawe nje bese sikuncela ke futhi maybe kuphatha ufanele sigcile kakhulu yileyo yes siyayivala mkhunye khona okunye sikhohlweko mara into engifuna ukuthi sigcizelele kakhulu sesivala nje ngifuna ukuthi sigcizelele kakhulu ukuthi abantu abayihloniphe lento yomdliwa yes umdliwa uhambe wodwa uhamba namanzi amnyama umdliwa akusikho ukuthi mhlawumbe umuntu ongasuka la ekhaya wafela la ekhaya umdliwa nje into uhanjwa iyovuswa icela ukuthi mayizophila la ekhaya ibe umdliwa izodla nje izinto zala ekhaya enye mfuna ukuthi sigcizelele kakhulu abantu besifazane yekani ukuhamba abantu bethi banisiza ngendaba yokuthi banisiza ngokuthi nichithekelwe izisu fanele nemanzini ahambayo nomisa amaladi is totally wrong leyo nto leyo ayikho makuthi uke wathola inyanga wasizakala ngaleyo ndlela leyo angazi ukuthi usizakale ngayiphi indlela ngoba leyo nto leyo ayikho fanele uye ekhaya wenze ngalendlela engisho ngakhona nawe wena okhiphe isisu na kanjalo cabanga ukuthi masingayibamba lapho singaba right mkhulu sibonge kakhulu isikhathi sakho for ukuthi ube uyasazi isindebele kanti yasizwa uyasiza angazi angithi kunamandrebele namandebele okay kuhluke ngani hayi akahluki into eyi-1 khona laba abathi mabethi intombazane bethi umranzana umranzana yes understand ke yabona wena zokhamba nayo kwandebele so ngikakhulu isikhathi sakho ngiyathemba esikhathini esizako sizokwenza more and then uzokufundisa isindebele before si-record akunankinga kakhulu nami ngajabulela nje ukwazi izilimi eziningi alright kusho njalo ngifuna ukufunda ulimi olodwa ngifuna ukufunda izilimi eziningi yabona because sisebenza ngabantu abahlukahlukene injalo ngokuthi njalo siyayivala lezo zo me and you we gonna meet on the next episode sharp make sure you do the right thing and like and subscribe